Bakunzi b'u Rwanda TV1 tugiye kubagezaho amakuru y'imikino. Amakuru y'imikino tuza kwibona ni by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, ubwo amashampiyona yakomezaga kuri wa gatandatu, aho Liverpool yakinnye na Everton. Liverpool ihanangiza Everton itsinda ibitego 2-1. Brighton and Hove Albion inganya na Tottenham Hotspur ibitego 2-2. Burnley inganya 1-1 na Nottingham Forest. West Ham United na Crystal Palace. Crystal Palace yaje gutsinda West Ham United ibitego 2-1. Wolves yaje gukina na Leeds United. Leeds United yaje gutsinda Wolves ibitego 3-1. Manchester United yaje gutsinda Chelsea ibitego 2-1. Fulham na Brentford. Fulham yaje gutsinda Brentford ibitego 3-1. Tuje kureba ku rutonde rwa shampiyona rwo muri Ubwongereza. Ikipe rwose iri kuza ku mwanya wa mbere, akaba ari amakipe agiye atandukanye. Ubwo shampiyona yo mu Bwongereza itarakomeza neza cyane, amakipe yakomeje turaza kubashakira uburyo urutonde rukomeje kugenda rugerwaho hagati y'igihugu cy'Ubwongereza. Ahubwo tubaza kunyarukira muri La Liga Standard muri shampiyona y'igihugu cya Espagne, aho Girona yakinnye na Levante. Levante nyagira Girona ibitego 4-0. Real Madrid na Espanyol. Real Madrid itsinda Espanyol ibitego 2-0. Deportivo Alaves yaje gutsindwa na Sevilla ibitego 2-1. Villarreal itsinda Osasuna ibitego 2-1. Valencia na Athletic Club. Valencia yaje gutsinda Athletic Club ibitego 2-0. Mu gihugu cy'Ubudage, Augsburg yatsindwa na Mayans 0-5 ibitego 4-1. Hamburg CV yaje gutsinda ikipe ya Heidelberg ibitego 2-1. Hoffenheim yaje gukinyagwa na Bayern Munich ibitego 4-1. Werder Bremen yaje gutsindwa n'ikipe Freiburg ibitego 3-0. RB Leipzig yaje gutsinda FC Cologne ibitego 3-1. Mu Butaliyane, Bologna yaje gutsinda ibitego 2-1. Hellas Verona inganya na Juventus ibitego 1-1. Udinese AC Milan gutsinda Udinese ibitego 3-0. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Nantes yaje kunganya na Rennes ibitego 2-2. Brest na Nice. Brest itsinda 4-1. Rennes na Lille. Rennes itsinda Lille ibitego 3-0. Bose bakunzi b'u Rwanda TV1 dukomeje kubashishikariza tumukurikirane u Rwanda TV1. U Rwanda TV1 ni umuyoboro ubagezaho amakuru yizewe kandi nyayo, amakuru aciye mu muco, aho tubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino, haba ku mugabane w'Uburayi, ari ku mugabane wa Aziya, mu mugabane itandukanye, aho tugiye tubagezaho imikino. Uko twakomeye kubibabwira rero kuri uyu munsi, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hakaba hakomeje gukora shampiyona y'amagare, shampiyona y'isi. Abakinnyi bakaba bakomeje kwigaragaza rwose, nk'uko umubiri ejo yatwaye etape ya mbere. Uyu munsi naho amakipe akaba akomeje kwigaragaza hagati, kugira ngo barebe uburyo shampiyona y'isi yakomeza kogera mu Rwanda. Mu Rwanda rwose akaba ari igihugu gikomeje kwigaragaza, cyerekana yuko nacyo ari indahangarwa mu kwakira amarushanwa. Ikipe rwose y'u Rwanda nayo babakinnyi bakomeje gukomeza kwigaragaza mu makipe, uburyo ibintu bimeze neza hagati, bakina amakipe yabo ku giti cyabo, buri muntu wese ku giti cye. Amagare rwose akaba aryoheye ijisho Abanyakigali ndetse n'Abanyarwanda n'isi yose, bakaba ari abantu bakomeje kuryoherwa n'igare.
mukomeze gukurikirana rwose igare kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse na Kisitu, niho igare riri gukomeza gukurikiranwa kugira ngo abantu bose babone ukuntu igare mu Rwanda naho rikunzwe, ndetse no ku isi babone ukuntu abanyarwanda bazi kwakira abanyamahanga neza. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1, turabashima mukomeze gukurikirana u Rwanda TV1, muduteze imbere, mukore subscribe ndetse na share kugira ngo u Rwanda